أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسند هر چیزی الله رب و رب عالمه. صلاة و سلام خدا سر پیغمبر ما بن سید و سرور و ریزان و سرو می محمد علیه الصلاة و سلام. بله كلام كم. مرحبا amca. مرحبا سرچاوا اهلا وسهلا. Nasıl konuşuyorsun? بله گلی تماشاوانا تماشاوانك قمر اجمل الشيان نبليب كل مانجين زاني بو من هناك قتيني هو كتاب شيء بس من قتيني. بله گلی تماشاوانا خير خو پار بكن ملا تماشاواني مزيد بن ان شاء الله خودش ورازي به حوال روجبان شوال سرحات حوالي لونت خودش ورازي به. بله خوازی لانی گوتش مرا نصیحت بک باشم. نصیحت قنجن کامی حوالی قبول بکن. السلام عليكم حاجي دايه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيراتي. لا خيرين وغالو توي باشا. ماشي جاني سابق خودش لازم وين كمان مشي باشن ان شاء الله. لا شوف الدرباس تبعه. اورو دايره. تشكري. اجور فايتين سويرجه. سر چابا اهلا وسهلا سويركي. بله سر چابا راحتي. آره والله. آره. چه ایشید که؟ لا ذاك شيء كنا كمز. همیشه ایشات ذکر. باشم. کرم که مگو پرسه تهانت پرسناش مبکه پرس. والله خالهم دوی باری خونی دی خون. والله از معنا خونا نزانم سر خيري بخوناتا لازم معنا خونا نزانم اشي فهمناكم والله. شايف عندك ايش ترى شو بيجم اس خونا نزانم برسي ديني برسنا ديني هابل برساش من بكا. اذا كان هذه برسك اشتكم برسك غالو كلمة شهادتي تكارب خيرا خوش منه بيجي كلمة شهادتي أري غالو بيجي. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله ورسوله. بلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. أسباب معنوي دي شيء معنوي تساني بيجي معنوي از قرآن خالو پر نزانم. تمام. أشهد معناه أشهد از بقلبي خو باور دكم وبزماني خو إقرار دكم جاء الله بيبقو تو إلهي حق قوام جير طاعات وعبادة وتسليميته بكن تنيا إلهي حق أو بتنيا يعني إلهي السختار باطل بوش زعفن لإلهي حق الله تعالى تنيا قبول دكن واقع إلهي السختار أم ردكن إله معناه بيتشيا إله يجو قانون ونظام أمر فرمانة أناياسا سرسريمة تشيكي وأمجي أناياسايا وقانون ونظام وقبول بكن إشارة يقولن إله ها أب إلهتي حق إلهتي حق قانون تشيكرني حق أمر كرنو فرمان كرني جاء الله تنيريا أم بي حقي اشتكى سيديرام قبول ناكن جاء الله يسال باور دكن وأشهد أن محمد رسول الله ومحمد رسول خديا. فهموا؟ أريغا. أريغا. ولي غير التقول بك.
Valla işte razı be. Da başına akva ser çabarati umalata ava oğul beştera. Tişte pırsına tey dine bana kapatıytam. Aleyhi ve sellem. بل هل تعرف اللغة العربية؟ نعم أنا أعرف باللغة العربية. بل بله قال لي توا شوانا قال لي خوش كبراني جا وانت بخيراتين سر جواراتين بخيرات خو بار بكن اري اري Çocuklar gelin. Hemen mutlu بله حوالي محمد كرمكا وشانا زندي حوالي محمد بمتيقة وشانا زندي ده سر جابا هنا وسانا حوالي محمد لكن وشانا خوا زندي بكا تتعقيب بكم بله حوال أقول بكن بيشتري إن شاء الله كرمكا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخيراتي Hayırlı sabahlar. Ne yapıyorsun sen? Başı Kuda işte razı etti çavani. Tıp kurmancı zane. Kurmancı. Maraşlıyım. Kürtçe bilmiyorum. Tamam. Maraş. Ahlen ve sahlen. Maraşlıyım. Tamam. Türkçe konuşabiliriz. Peki sormak istediğin dini soruların varsa buyurun sorabilirsin. Nerelisin abi? Ben Mardin. Mardin Dargeçit. Oo güzel. Evet. Abi ben seni geçen birinin yayınında gördüm. Kimin yayınındaydı? O bir tane fenomenle birlikte yayın yapıyordu. Hangi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yok, o fenomenlerle ben hiç yayına bilmiyorum. Yani hangi fenomen meşhur kişi, kimden bahsediyorsun? Hatırlayamam Evet. abi. Sen ne iş yapıyorsun? Ben imam. İmamlık yapmıyorum fakat ben imamım. Ben medrese okumuşsun. Ben imamım. Anladım dayıcım. Peki dini soruların var mı? Dini soru. Aklıma bir şey gelmiyor ki. O zaman müsaaden varsa ben sana soru sorabilir miyim? Sorabilirsin. Tamam. Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? Kelime-i şehadet. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abdühü ve resulü. Ben Allah... Aha, çok güzel. Tamam, güzel. Peki manasını da bize söyleyebilir misin? Manası şeydi... bir dakika. Ben yalnızca Allah'a inanırım... Bir dakika. Bir dakika neydi ya? Ya abi manasını biliyordum. Hazreti Muhammed onun peygamberi dedi falan diye vardı. Tamam, müsaade edersen ben sana öyle güzelce anlatayım. Hem sen hem diğer izleyicilerimiz inşallah istifade eder. Anlat abi. Eşhedü, bak eşhedü, kalben inanıyorum. Yani şahitlik ediyorum ki, kalben inanıyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Yani batıl, sahte ilahlar çoktur. Fakat hak olan bir tek ilah vardır. İlah ne demek ilah? İlahlık sadece Allah'ın hakkıdır. Allah'ın dışındaki tüm sahte ilahları red ve inkar ediyoruz. İlah ne demek? İlah kanun koyan, yasa belirleyen, insanlara emir ve yasak belirleyen, şunu yapın, şunu yapmayın, şu serbesttir, şu yasaktır. Ha bu görev, bu hak sadece Allah'ın hakkıdır. Kim Allah'ın yasalarına zıt, Allah'ın anayasası, Kur'an-ı Kerim'e zıt anayasa yaparsa, kanun koyarsa, Allah'ın bu kitabında yasakladıklarını serbest ederse, burada serbest ettiklerini yasaklarsa, o kendini ilah ilan ediyor demektir. Biz de o sahte ilahları,
bu kelime-i şehadette red ve inkar ediyoruz. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir, Resulüdür. Anladın mı? Anladım abi. Ya ben biliyordum da karıştırdım anlamını, bir an unuttum. Yani önemli olan ilahın ne demek olduğunu, sahte ilahları ve hak ilahı. İlah demek yasa belirleyen, yasa, kanun koyan. Allah'ın dünyasında Allah'ın dedikleri olmalı. Allah'ın emir ve yasakları uygulanmalı. Kim Allah'ın dünyasında Allah'ın emir ve yasaklarına zıt emir ve yasak belirlerse, Allah'ın anayasası olan Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i peygamberimizin sünnetlerine aykırı yasa, kanun koyarsa, bu yasama yetkisini, kanun koyma yetkisini kendisinde görürse, o kendisini ilah kabul ediyor demektir. Her ne kadar da dili ile ben ilahım demese de ilahlık rolünü oynuyordur. Biz de bu sahte ilahlara la diyoruz. Hayır diyoruz. Sahte ilahları red ve inkar ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Amcacığım, bu da ilahi söylesinler yazmışlar. Bu da ilahi söylesin dediler. Yok, ben ilahi söylemesini bilmiyorum. Bak. Şimdi sen elhamdülillah kendini Müslüman olarak kabul ediyorsun değil mi? Sen Müslümansın değil mi? Elhamdülillah Müslümanım. Elhamdülillah. Peki Müslümanım demek ne demek? Mesela ben manavım, ben manavcıyım. Ne demek? Yani sebze meyve satıyorum. Ben terziyim. Ne demek? Kumaş kesiyorum, dikiyorum, elbise çıkarıyorum. Değil mi? Yani her şeyin bir manası vardır. Peki ben Müslümanım. Ne demek manası? Müslümanın kelime manası nedir? Ben Müslümanım. Ne demek? O kadar şey yapamıyordum ki, diyemiyordum. Tamam, ben onu söyleyeceğim. Söyleyemem yani. Bak, ben Müslümanım. Müslüman demek Arapça bir kelime, yani Allah'ın emir ve yasaklarına, Allah'ın anayasası olan Kur'an'a teslimim. Boyun eğiyorum. Müslüman demek bu Kur'an-ı Kerim'de bu anayasa Allah tarafından gelmiş, bu anayasaya uymak, teslim olmak, boyun eğmek demektir. Demek ki ben Müslümanım. Her ne kadar dil ile söylesem de Müslümanlık sözde kabul edilmez. Bu anayasada Allah-u Teala diyor ki mesela namaz kılın. Madem Müslümanım, namaz kılmam gerekir. Oruç tutun. Oruç tutmam gerekir. İçki içmeyin. Kumar oynamayın. Zinadan uzak durun. O zaman bunları uygulamamız gerekir. Ey Muhammed, Nur suresi, mesela sen kadın olduğun için, bayan olduğun için seninle ilgili söyleyeceğim. Eğer başkası olsaydı başkasıyla ona göre ayet belirleyeceğim. Allah-u Teala Nur suresi 31. ayet, kendine not edebilirsin. Nur suresi 31. ayet ve Ahzab suresi 59. ayet-i kerimede Allah-u Teala emrediyor. Diyor ki mümin kadınlara söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, güzelliklerini örtsünler, gizlesinler. Ahzab suresinde diyor ki ey Muhammed, hanımlarına, kızlarına ve mümin kadınlara söyle, dışarı çıktıkları zaman üzerlerine bir örtü örtsünler, güzelliklerini gizlesinler. Demek ki Müslümanım diyen bir kadın Allah'ın bu emri gereği örtünmelidir. İnşallah sen de bir Müslüman olarak örtünürsün. Bol ve geniş uzun elbiseler, İslam'a uygun elbiseler inşallah giyersin. Allah'ın mağfireti, tövbesi çoktur. Afvi mağfireti çoktur.
Dayıcım bir şey İnşallah tövbe edersen. Dayıcım, He? bir şey ben şu an elhamdülillah Müslümanım, açığım ama benim sadece kafam açıktır. Başka hiçbir yerim açık değildir. Ben yeri ve zamanı gelince kapanacağım zaten. Şu an sadece şu an düşünmüyorum yani. Bu Bak daha şimdi gereksiz bak yorum güzel bak kardeşim. Bak kardeşim. Yeri ve zamanı geldiği zaman örtüneceğim diyorsun değil mi? Çok güzeldir. Yeri ve zamanı. Peki Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamak için zamanı ne zamandır? Bir kadın, erkek, çocuk, kız ve erkek ergenlik çağına girdiği zamandan itibaren Allah'ın emirlerini uygulama zamanıdır. Yani sen şimdi o zamanı çoktan geçmişsin. Ergenlik çağına gelen her, mesela şimdi şu an bu şeyin günahı bana yazılı. Evet, Allah affetsin, Allah bağışlasın, bir şey demiyorum. Ama ben şu an kapanmayı düşünmüyorum yani. Eğer bak şimdi sözlendiğim zaman kapanmayı düşünüyorum ama şu an düşünmüyorum. ama yani. Allahu Teala, peki Allah'ın emir ve yasaklarıyla pazarlık yapılabilir mi? Allah diyor ki ergenlik çağına giren her kadın mecbur örtünmelidir. Sen Allah'la pazarlık yapabilir misin? Ben ne zaman evlendim, nişanlandım o zaman düşüneceğim. O zaman sana böyle bir örnek vereyim. Devlet diyor ki 20 yaşına giren her erkek askerliğine gelmesi gerekir. Ben de devlete diyorum ki ey devlet, ben şimdi sana askerlik yapmayı ey devlet, ben şimdi sana askerlik yapmayı düşünmüyorum. İstediğim zaman, gönlün razı olduğu zaman, zamanı geldiği zaman ben kendiliğimden gelip sana askerlik yapacağım. Devlet kabul eder mi? Ya da devletin borcu şey varsa, yani ben devletle pazarlık yaparsam devlet kabul eder mi? Bak devlet de benim gibi bir insandır. Devlet de benim gibi bir insandır. Ben şu an kapanmayı düşünüyorum, tamam mı? İleride kapanırsam kapanırım. Şu anki benim açıklığım zaten çok açık giyinen bir insan, şey yapan bir insan değilim. Tamam, saçımızın her bir teli bir tane zina sayılıyor. Çok günah. Bunların hepsini biliyorum. Allah affetsin diyorum ben. Bir şey değil. Tamam, Allah affetsin. Fakat affetmenin bir şartı, tövbe etmenin bir şartı vardır. O günahlardan çıkmamız gerekir. Şimdi sen diyorsun sadece saçım açıktır. Senin her yerin açıktır. Bak kardeş, sadece saçın değil, vücudunun her yeri açıktır şu anda. Sorsana kendi çocukları kapalı mı diye yazıyorlar buradan. Tamam, sormak istediğin herhangi bazı, o konuyu kapatalım. Bak, kapanmaktan mastan vücut renginin gözükmesi değildir. Vücut hatlarını, dar elbiseler giyen herkes, Peygamber Aleyhisselam diyor ki giyinik çıplaklardır. Yani bir kadın dar elbise, pijamayla, taytla, dar elbiseler giyerse bu giyinik çıplaklıktır. Giyinik çıplak. Şu anda sen giyinik çıplaklıksın. Giyinik çıplak. Yani sadece saçın açık değil, her yerin açıktır. Abicim bence biz konuyu kapatalım. Konu iyice saptı. Nereden nereye geldi? Şehadetten nereye geldi? Evet. Bilmiyorum, estağfurullah. Kadın yapına gel. Yani konuşmana bir şey dediğim yok. Ama herkesin kendi şeyi, yani herkesin kendi hayatı, saygı duymak. Yo, bak bu da yanlış bir söylemdir. Herkesin kendi hayatı. Biz insanlar Allah'ın kullarıyız. Biz Allah'ın kulları, hayatımızı Rabbimizin emrettiği şekilde hayatımızı düzene sokmamız gerekir. Kendimize göre. Ben şimdi senin misafirliğe gelsem, ben senin misafirim. Ben senin evinde istediğim gibi davranabilir miyim? Adım atabilir miyim? İstediğim davranışları canımın istediği gibi senin evinin içinde davranabilir miyim? Hayır. Misafir ev sahibinin kurallarına göre hareket etmelidir. Ya evin kurallarını uygulayacak, hesabına gelmezse evinden çıkacak. Biz de Allah'ın kullarıyız. Bu dünyada keyfimizi, hal ve hareketlerimizi kendi gönlümüze göre, kendi arzu ve isteklerimize göre düzenleyemeyiz.
evin sahibi yani mülkün sahibi Allah bu anayasadan nasıl istemişse ister hasabımıza gelsin ister gelmesin. Buna göre hayatımızı bu kurallara göre adım atmamız gerekir. Kimse neyse amcacığım kapatalım. Sen Allah'a emanet. Tamam teşekkür ederiz dinlediğin için. Dinlediğin için teşekkür ederiz sağ olun. Birisi Allah'a emanet. Serçava aleyhisselam. Beni geli tamaşavana geli. دبي حياته من عسل أزم أتشبكم عسل أزم يا نعسل أمن أم عبدي خدي تعالنا أم آوا خدا دفخن دستي جو خدي دائما شعبي جو خدي دائما طعام فيكي جو خدي تعالى دائما أم لسر عردا خدينا دبي جو حياته خو جيانا خو وكا خوستنا الله تعالى بمشينن چنابي جو أم بسر ودلي خوبن أم بسر ودلي خوبن چنابي ربي عالمي دبي قرآن دا دبي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ما قي إنسان شخور الظن دكي قوي سربرداي بي يعني إنسان سربرداي چنابي أما بسرو دلي خوبن چنابي istediğim gibi yaparım istediğim gibi davranırım canımın istediğini yaparım ulo çenabe Ali Habari Muhammed Selamun aleyküm Seyda. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çavanıydı baş inşallah. Abi Khodeja razı bir Seyda sahibi. Evet, Khodeja tabii. kabul Seyda. Müslümat mı Seyda? Bana başın yani sahabe Kudeş Tarazi Bey. Kudeş Tarazi Bey. Âlem ve sen inşallah tizi başın. Elhamdülillah Seyda. Khodeja razı bir. Allah Teala işte razı Bey inşallah. Hetel mali. Böyle Seyda vallahi mal haftak sınav vermeyi Seyda malen hin vallahi. Hadi başa. Hadi Hadi başa Kudeş Tarazi Bey. Âlem ve sehlen. Allah işte razı Bey. Havale Berzani se çavar âlem ve sehlen. ظلمي قبول ناكي قال لي تمام شبان ربي عالمي ظلمي قبول ناكي ظلما بتشوك هيا ظلما مظن هيا ظلما بتشوك شيا واز حقيقة اشتبصتين ايه مش مبصتيني حقيم بخوي ازيت بخوي اب ظلما بتشوكا ظلما مظن ودي انسان حقي قديش قدي بصتين يعني حقي حاكميتي حقي قانون شكلش بصتين بدنا هناك الدل şirk zulma mısına inne şirke la zulmün ala hakik şirkçi ya god kanun çekirne da hakimiyet da خوب के शरीक अल्लाह ताला कानून खुदे कबूल नहीं किए कानून खुदे खिशुना कानून खुदे दा او دبي شرك او دبي ظلم بلي قال لي تمام شباب بخير اخو تعقيب كن ما بيشو بينن Seyda biskali yayına var Zeydar abi bu. ولا زيد ابو بن هاكت شبون نحصد انا هذا شافض بيجين Evet ya biskali vakti ve per yayın dikkat Zeydar abi bu Seyda yayın. أري بانا مقوى هذا فرسنا تهنا قو فرسيتا نبن داقنا بركي هناك هبانا ميدي إذا موابين Tamam. أري أري دباشا دنالفا خديرا حتي بدي تا ونسر شعبارا أنا وساني Khodeja razı bir. بلي قالي تماشوانا قالي خوشكو براين إيجا إيقو قمرا بيشنج تي قمرا ديشيني بلا قمرا بيشنج مرا إيقو فرسي وهابن كانن بريا قمرا إيش مرا فرسابكن بلي حوالي قوتيا چما تبا كچكاي روتو تازي تتيني وشانا زندي يا فيغا زاني ابا كچكا روتو تازينا هرتن دي تيك توك تشتي بأدب وبحياة جد بينن ودكن يا حقا جوجارنا ام جوارجي اسلامي بيشن اي جو از بي ولا روتو تازينا زوانه وينم اي وي چاوا اسلام جواري ولي گوتن اي بله گلی تماشوانا
خواه زینب کاز میزنم گو تاقیبچی تا هزار هبن امکانت تیخنه و شانه زندیدم ولا تنکاری تاقیبچی تا 205 هن تاقیبچی تا 205 هن گو هزار تاقیبچی تا هبن تی و شانه زندی وکی وی دلوی دره تکاری وره گلی تماشا منام و هزار تاقیبچی تونه بن و شانه زندی چه نابه گلی تماشا منام بخیره خواه بله لسن عرضه الله تعالى بيقو قانوني خدي ببن حاكم عرضه خدي بيشوا هركز دمالا خدا قرالي مالا خوا دديني قيمة ويناي قبول ناكي قوش درفة فويك وري قانون ونظام قرال المالاوي تشيبكي عيني ولو الله تعالى جي قيمة خنايني قبول ناكي قول سر عرداوي يك رابي قانون ونظام تشيبكي تمام لسر عرضه خدي قانون خدي دبي قولي قبول كرم آي هاي آي ام بتشوف تماشوانا وانا كرمكم سر çaban كرمكم 379 kişi aktif abinde bunda. Hamal. Tıp kurmancı sani kurmancı. Sen Türk müsün? Yo ben Kürdüm. Türk Ben Kürdüm. Ha ben Türki. Ben Kürdi. Sen Türksün. Evet. Sen nerelisin? Nerelisin? Sen Türkiye'liyim, dünya. Tamam sen nerelisin? Hangi şehir? Kocaeli. Kocaeli. Sen camianı mı sen? Sen kaç yaşındasın? Yaşımı söylersen ben yerim. Tamam Ben yo. yattım. Evet. Tamam sormak istediğin dini sorular var mı? Bazı sorular sor. Soru sormak istiyorsan buyurun. Nasıl sorayım? Ya mesela dini sorular sor. Ben sana sorayım. Tamam sor. Dinimizin adı nedir? Dinimiz بله حواله برزان خو تعالی اولادنا صالح بده وشي چقای گو اولاده و تنه بن خو تعالی اولادنا صالح بده و گلی تماشاوانا گلی خوشکو براین هجا اب صا نجسا شلاتيا يوتي قب دبرك ببيت بيقو شش جارة بآوي وجارك بآخي يعني هناك آخ مو بورده بكي وكا حرية شي بكي وكا دو ولو وادرة بلا بكي و شش آوالي بكي تماما نخير هي نيبرو معايا ساعات 12:20 دقيقة الميجان نيبرو تشد بي مالي قالي تماشا وانا قالي خوشكو براني جا اش قندي خلينا يكر براني ما تمام بله بيتكوين حرام بنها لا والله تركيا من ناقرتا قالي تماشا وانا اري من بيتش هم في حوالي قبول بكن حوالي عليكم السلام تشاو يا عبد الله ابي ماشي جان سامي تشاواني باش يا اخوان ايش ترى عبد الله ابي انت من الناس كير اري متناس كيل ايش داخي
لا چلا آره ما چنار جیت کبه قرش داخلو او جیت کبه سینوری قرش داخلم قنا جماعة قارش منوي آره باشش چنار از برسال چاوا حوالی آیاس هات إذا باشی تفهمك عبد الله بتسوي باشیم جانت صاحب خودش ترازی بین عبد الله بس كايستا كان سوريا كسول مش بكم بله بله کرم کام عبد الله بي تو صورنا ما تلا أنا كروجيه بقدر جنايش مرة يا لا جنايش گناه 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 تو مجبوری روشی بگیری عبد الله بي ميدام ده صورن هي ها تقول میدان بده سورون آیا یا وقتی گفت ترا حساس ببی تمام روشی نگرا yani ایدی همه پچکی ترا حساس ببی تبی از روشی نگن چه نبیت مجبوری روشی بگیری اگر لا لا زهر ترا حساس شكي ببی نگرا نا عبد الله بي از تي نخوشيك مرة از نا نخم از دقابر شبه نا نخم از بي پر نخوش دكبم آره آره tamam tamam بگو هوال انا وشانا زندی گو از چیت کم دبی وشان دسکنی انت عبد الله بي ایدی انت مسبب سوري استاكسان وبك بي جناي نك تعالى تشيفاب كيف وتعالى شفاء وديش اشترى ترى بشين ان عبد شاء الله الله وديش ترى عبد الله بي هذا معناتي خذي به اوغل بس ان شاء الله ولا اینترنت ما ضعیفه نه سونجه اینترنت ویا سونجه اینترنت ما آره نابرا مغرب وعشاء ساعتك وده دقة ساعتك وتشاركك ساعتك وده دقة شي تشيد بي سر مغرب ساعتك وده دقة درباس بيت كارين ميجاخو عشاء بكي لان نيف ساعت شنابي يعني بس لو خواهد زينب دبي قلت تيني دبي قلت هنا قاتيني وشانا زندي وشان تسكنين نزال تمام نخي بيتكوين حرامة نوكا دولاريا شكو وكا دولاريا نوكا دولاريا فرقي خيالية تنزان الدستي كيديا كاتزاني كيا چه دولتا يعني كي كنترول دكي تشفرا خوش بيرا بكي تيارش كي بستيني بله چوندنا دعوتي و دعوتي گونها د چه دکن سلام و پیرک دناب هبدا و دهول و زرنه و کماچه و طنبور و چالگی نظام چه ددن و کلام فحش و چپال و پیس به ادب دبیجن همو وان کلام سر پیرکانا کلاما گو بحثا پیرکانا که تونه تشویق و رکلامان لسر زنای و چپالی و به ادبی به حیایی هیا ابان دعوتي ولو نلقوري اسلامنا ابان دعوت حرام و گناه بله اب حال حاضر دولتك اسلامي و قانون و انایاسا و الگوری اسلامي به دنیای ده تونه یک دولت جی تونه اب اورگوتنه سنابي اسلامي وك اشي دي داعش رابونه او جي تعلق او اسلامي فبتونه حمو بروجه امريكا واسرائيل
بله گلی تماشاوانا اش گنده خلیل اکر برانی ما نه گنده حزخه حزخ نیزی کی میا لی اشکر برانی ما نبی ابراهیم خبر ناده و نزانه بری بهاره نکاری بری بهاره جر دعا بکا خود تعالی علی کاری شفا جر بشینه بله طاغوت بگم رد بکن انکار بکن طاغوت کیا طاغوت اوه گو دی کفره دش حد خود در باس بکی چقا کسی گو قانون الله تعالی قبول نکی و ضدی قانون خود قانون و نظام چه کی او دبی طاغوت دبی گو امواد طاغوت رد بکن ام انکار بکن آره سورة بقرة آيات 256 رب عالم دبي ومن يكفر بالطاغوت کسی کو طاغوت کافر ببی یعنی انکار بکی و یؤمن بالله و ایمان بالله تعالی بینه فقط استمسك بالعروة الوثقى ويخب قل باس ساغلم قلتيه قول لا انفصال ما لها قو قطمو شيرنينا والله السميع العليم هو تعالى دبهيزه ومحمود تشتيد زاني أبالي فاتي از مالاتي ناكم از نمالاي تدفرما تمام أنا الرسمي إمامي از نوظيفة داري تجامية ما از بسري خوا ملايكي بسري خوا ما بلي از ملاي قدرو ليبوم لي بلي أبشش حد صالن أش قدرو هاتما إخراج كرين از هاتما درخستين والحمد لله مكر قو قدروا مش من هات استاندين جبر هناك حقيقة قو متعينة صار زمان ونال حسابي وانهاتن أش قدرو إخراج كرين الحمد لله از نقري دايب تدولتك وما وتبارتيك وتجمعتك وتأرجوتك وعلاقة وتكليا منينا از بسري خما وقتك واز قريداي بارتيك جماعتك أرجوتك دولتك وبم از مجبور من حسابي وبشتغلم إيه الحسابي وخبر بدم هناك آيات وحديثات بيقواز بشيرم إيه چه نابي رب عالمي بچه آیت و حدیث جمعه گوتنه اسلاما خوده بے سانسور بے مقص کرن بے امبارگو دوی هم حموه بیشن فهمو بله ابو حنظله انسانی که قنجه باشه او جی آیت خوده نافروشه نافشیره آیت و حقیقت گو کس ناین سر زمان نویرن بين صار زمان ايوك ابو حنظله او ارباسان قيتل وعلي كوتشيكو وكان حبي ولو تين صار زمان دبي ديني من الروجية قضايا من هنا وصال سرد بوري بيعمل تشكن شوت مجبوري قضا بكين وتك كفارته ويجي بدي كم صال سر بوري بن تقول قاس كفارته بدي كفارته ويجي عمل ب 15 مليون بده 15 مليون 20 مليون اما شو قاضي ده به هيك ترى بله دبیجین مدراتوری تحموک کچکن اری راستا یا کی بهتر دیاینی دا بسکنی حقق و او به مدراتور گلک مدراتوری دی جهانا خویا ناکن یعنی اوانا خویا دکن او وظیفه خوتین نجه ها بله نخماندن فرضا
از هرتم دبیشم يعني كچا مشي بي خوها مشي بي اقرباي مشي بن كيد بي بلا ببي از اجوار بيشم انا بي والله وي دليوا بمني بلا نغيد نخير از مجبور بيشم كيد بي بلا ببي نخماندن وكل ميجي روجي فرصه بيركا مسلمان فرصه كو خب نخمني از ببيشم وظيفه من قوتنا لي از بزوره بكوتكين كان بابد مكرن ده اگر کرن او شقنجی و باشیا وای وقتی گونه کنجی جملت گونه تونه یعنی دبی مدارتوله تا همو کچکن و آسر بکرینا بله حواله جهاد گوتیا ویدیو قطعه خ یوتیوب دا قناه من یوتیوب هيا حواله جهاد دو یوتیوب دا ملا عبدالله کردی خلیلا ملا عبدالله کردی خلیلا بنویسینن ویدیو من یوتیوب زعفن نزیکا 1000 حب ویدیو لودره هيا وان ویدیو من دو دريشن بساعات 2 ساعات هنا نيب ساعات هنا كن هنا قطو هنا الواقع على من فيديو يجي بخير اخو ابو نبن هباني قوتيا چما مدرتوري تك كچكن يا ولا تجي هرت من متى ما شبك ازي تجي كما مدرتور بني هباني فرقان خودش ترازي به از معنا خونا نزن سيد علي فندقي بيتك ويا زاب خوش هيا سيد علي فندقي نبيد الدنيا حكي رابي فقير وشيخ وآغابي جبر مرني خناسنا بيد شرق وهم غربي دا قال لي تماشوانا فايا نيفرو نيجيك بويا ولا قرقامة جيت اشياء بصبيبة ام دي 6 ساعات ام وشانا زندي تشيتكن قرقامة ايشا يعني قرقامة بيجا دربة خوارية كل بوا صور بوا هيدي بخيرا اخوا في وشانا ما زندي بش وبين جاري وما تعقيب كن افصد النوط حبيب ون هال ما تعقيبات كي لما تماشا كي بلا بخيرا اخو ما تعقيب كن ما بش وبين بلا خيرا وبي بلي وقناه يوتيوب دو قناه ما يوتيوب مال عبد الله كردي خليلا دو فيسبوك دا قناه ما هي مال عبد الله كردي خليلا دو يوتيوب دا مال عبد الله كردي خليلا دو انستغرام دا مال عبد الله كردي ودو تيك توك دا جي مال عبد الله كردي بخيرا اخو وان حساب ما تعقيب بكن ولي ببنا ابونا بني قال لي تماشى انا عبد بيتش موتيا ميجي تيخا مدرتور نابي بيتش الف حبتي وسي موتيا ميجي بكا مدرتور باش اصلا چاوا قلت هرتم وشانا ما زندي تعقيب كي امين ان شاء الله امين تجي بكنا مدرتور جبو جانا بله قال تماشى وانا خاطري وبمن خير خوشي دا مالا وتبدا با والقصور نمزين هكا برسنا وما برسبنا دا بنجي القصور ما نمزين ما حمو نديتن اري हमारे यूसुफ रब्बे आलम दस्तूरा ज़िला की दाया मुसादा और रुखसत दाए को हता छाड़ जना बेने ले दस्तूरा जन के न दाए गो ज़ेदे मेरे की
هەبێ ژنکێکێرە دێمر چێ نابن 4 ئینسان 5 ئینسان بڤێ قەدەها ئاوێ vexwin چێ نابێ لێ یەک کارێ bi 4 قەدەها vexwe یەک ئینسان ji 4 sênîka xwarinê bixwe karê bixwe lê 4 însan ji yek qedehê bêkamê dikine debê xwe de avê vexwin çê nabe ya pîrekek em ê bê ev pîrek weke qedehekê ye tamam çê nabe got 4 zilam vê qedehê de avê vexwin çawa pîrek ma tuwalet e ya haşa ya ey zarokî dîşkêna pîreka got 4 zilam ara bê rûnê ey dî zarok çêbûn wê çilo çêbî ya Rabbê alemê haram kiriya tiştekî kirh û pîsa çapalî ya pîrekek ji 2 zilamara 3 zilamara pîsa fehş û çapala qey em çêtir zanin yan Rabbê alemê çêtir zanî got tiştekî xweşik û spehî bana wê Rabbê alemê ew jî helal û serbest kir bana tişta ku Rabbê alemê haram kir yasak kir kêr nayê yani بله قالي تماشاوان هاب خاطري و بمن خير خوشيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بله تلفونا خوش ولا بيجم 0535 376 0908 535 376 0908 بله قالي تماشاوان 535 376 0908 وای نی برویا امی وشانه خواب داوی بکن